biyag ti tao. No kasta, talaga abak nang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaurnong ta. Ang aramidag ti kastoy, gapoy tinala usapan nagayat ko kan ka Denver. Agyamanak, kat ikarit na ayatan ka karayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka, ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayan, itan yaman nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo mi ti social media. Owen, mama? Dan, kita mantaladawad na iha. Mabita ang mama ah. Oh, ato'y mano? Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudin na agam. Apaya kaslan naka-lipstick mat. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpudaw. Wen no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nagkita kayo ni ti personal? Ang mga no itiladawan lang mat na po daw iha. Nagkita kami, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakat, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananat ka lang. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan ay imbag tinobyom. Di ka basta agtalakad agos. Wen, mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabak nang ni Bogart, mama. Ay ayatak lata. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulata. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak ng sana nagbaligi, mama. Sige, makamu ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen, mama, katagyaman na kiti pang magpagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam ha. Ada kami dito'y plaza ita. Sige, sige. Sa di no ti pagkitaan ta. Agrupo ato kadagosan. Sika, no, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito'y plaza. Kat, kasano nga ron? Agsinatapay lang nga ron dito ha? Agkita tanto manan, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga ma. Sige, mapanahon. Agda problema k Mercy, honey. Anya day tahani. Masakit ngamin ni nanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay. Anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalam na. Anya? Apay. Manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagnina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog naming agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos.
Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanain ako matangik ka ni kwarta. Ngamsyak, awan pa'y maititid ko ken ka. Nakurapay ak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para ka, ken para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti day tagalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo't, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos! Bogi! Katuan taga sano? Nudyak mapatgandi kayat mo. Sinaanak mo tadagos. Unay ka na ya! May labogi! Saan ka diya tila isidsidir mo? Lab na lab ka! Tandaan am dayta! Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Iso pa nga asim, di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka madadagan! Di ka natusinaan! Tanatulnog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukira na pulos, Denver. Promise, agbali na ka natulnog ken kay tagnanayon. Aramid ag amin apagayatam, Denver. Manong, delikado ter aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di lang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Ken maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpot. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamangan no anya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot ngay ayat taglaunay ni Denver. Ngumapay ang kastaka. No talaga matlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditar aramida, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day siya lalaki. Basta gulimot ka. Padasam tagidanon ka ni Mercy, tadangkas ka kanya, nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traiduran na Aiza. Kasapulak ti kwarta bogi. At tagatanga. Ha? Sapay ba city customer ko itay? Bas city kita, Denver. Agdiskital ka. Nalain ka ba't agdiskital saan? O sige. Tama pa na kidya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka, tuyang ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman bogi. Basta di nak-isuksukat, Well, promise. 10,000 man ti kasapulak bogi. Ngano malayo nam. May mayat manang. Apay nga ita ka lang, may. Or-urayin da ka idi na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ak iti napalpalabas nga daw. Ken agparigat ngamin ti signal iyayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy. Awan nga ron. Naibos pa yung ti kananda. Awan mo maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya mo ti inam? Naipa-doktor mo? Wan, Mercy. Kat nagaduman ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagngi na mo ti agas na. Ay. Magado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakan ko baboy. Kan awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagas min. Ala. Bayam. Tamang tedak to iti kwartam. Tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ang Mercy. Talaga naggasastak. Takaskan ka ti nagbali na nobyak.
Mabitang nga rod. Taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha Mercy, agbiyak matla ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko balay. Anya? Ala, kunak man noumyan ka. Pasensya ka na talaga Mercy. Madanagan na kami noon ka doon ti ina. Amumad nga darikrik na na. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid ija balayo. Usaran tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanon ti lugan. Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo ti lugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na Mercy. Kasta karigat ti kalsada ijay lugar yo, Bogart. Wan, bambantay kami ni Jay lugar mi. Motor lang ti makadanon ni Jay balay mi. Man-manumat ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yo. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papan mo ijay ha. Akit kasano nga rod? No agawid ka ita, marabyan ka Sapay ko nam, adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala, sa paem tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta man na yan, ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit laang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na kiti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka may ti masapsapulam iji parlor a pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, Aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusara kiti kwarta. Tapagbampanuκak day jay. Manong, Malaki biyang kalaunay. No kasta ka matlaeng. Pumanaw kan dito dagus ko. Sumambol ka niti sa bali apagabangam. basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron. Di kagpakalaing, Aysa. Di nakpakibiyangan ni Tar-Aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nawatam. Wagi, umutang kay ti kwarta kina Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko manegosyo. Nagipatakder tayo ti minimart, ijay lugar mi. Napigsat ti kastay niya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat pag no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangit. Oray, 200k pay lang. Tanayunam tumanen no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto mat lang. No dan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakder ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, kabayatan tanto. Sige Padasik no da maipautang na. Agta, nakabakbak lang na iya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakkel agad hadut utangan, Bogart. Apay, pangusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi No saan ang maopera ti inak. Ang mga no ipatay nanday jay. Anyat mo operakan ko na. Kidney kandalam. Kan agapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pang-asim ko ma. Uray inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay,
Sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Pogi. I love you. Oh, Denver, I love you too. Oh, at dito sa ribo, komisyon mo nga imutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami di plano? Wen, iso nga gawid aki siya lugar me. Mukha mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na Denver? Wen, agbiyahe tayong tong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal tibos, sinton parbangon. O sige Denver, kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar yo. Ay sang! Ni, apay ngagsangsangit ka si Mang Manong. Denver, inururay ko dyan terminal. Yung jak na oray. Inalilaw nagtawanan ba yun? In black nak pa yun ito social media. Aniya? Sabi nala na ti kwartang inutang me. Dakkalagatatay dyan. Kasano nga rod daytan? Diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyom, iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadua rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha? Awan mat, mama. Iso ang mas daawak no apay ha. Kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambush alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabit lang ta ipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pangmakawan kan ka. Ato tinagbasulakan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen. Apay nga itakala nagpakita kanya. Gampo ka, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gampo iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakba yung ibaga. At dapat ipod mo kain ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakan ka pudpud no alalaki. Ngam kinapudno na. May sak abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka laan para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Takbada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain? Nagtaltalagak iti hustukin ka? Ngam, pinangnamnaman aklagayam iti awan? Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulag. At pagbababuyak, dayta. Isa nga imayag. Kat di na utang ko kwarta. Nakasagana ka mang bayad. Basta inuta ka bayadan. Bayadam itan tinalalam akwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong, okay ka kadilaang diti pagbaludan. Sa anak nga okay dito eh. Yung ano sa kon. Tapno may kahanok tinagbasulag. Maasyaanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida. Awan amo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basur ko matlang.
No apay kasto iti nagtumpalag Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan man ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko kan ayat. Daytoy ti ibagbagakkan ka idi mano. Di naktumot ngamin dinangag. Wala hading. Sorry ha. Ngayagdam ka iti. Magbabawi ngam nalpasan ti amin. Isang alusak tagtalay na editi pagbalutan. Taapitak ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Amin nga ramid, adda kasukat na. Kat ti babawi, adda kanayon, iti udi. Iso ano di mo kaya ti madusa iti udi na, di ka garamid iti dakes, iti padam aparswa. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada tayo amin. Biyag, ti tao. Api ka kasta tarupam sa manta. Stress ka nga nun iti umadan nga exams tayo. Ay, wan nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta Anyangay kat iso dalaang mati mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amo. Kanayon nga ag-advansak. Mabain na kun kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo tinaddo maapaggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Kit-awan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tabno adamang pakanken ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tattata na taengan kan. Isakad mon angag may sa tika sa pulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamaangan. No apay mo't ngamin ngay bati na kayo ni nanang mo. Iswa na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? No nyaman ti basol ti inak, sandak kumang iramraman. Kayat ko laang mo ti maka-eskwela kan. Kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amangan numasikugan kamutla dago sakbaya makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutinan. Tada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Ah, gusto lang bakit? Insakad tamay ti panag-eskwela na. Aging kay high school. Agyaman kid di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa mga paadal ken kuana. Huwag makidi
Sapay kolehiyo mutin dagiti duang anak ta. Wen bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta, tay sudan to ti makatulong kadata no nakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, Jack nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amunakin ka a sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti diti kwarta. Basta aramida mati kayat nang ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, Jack kayat Joey. Sumarda nga klangin nga giskwela. Nukas tamot laang. Jack kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan a ready. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldok. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige pabuludan ka, Samantha. Kano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangato min ti sweldom, tapno adaramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kiti tulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Jack pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalkan ka, iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma, tama kasubadak iti kinaimbag da kanyak. Kablawan ka, Samantha! Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman nak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Jack amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaan kada kami no agbirok kan iti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Aging ga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatem daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am? Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan. Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am.
Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang nakakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinadan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik ma'am, wen, kat agyaman akmanan. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namla ka? Kapsutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka din ang itubeng. Baka dapat basit maibigay na pagpa-check up ka. Hindi da masungsung-batan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo. Gabo na yan. Dadaman lang text no umawag la kumamit. Mapanak pala ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tay suti pagpa-check up mo lakay. Ay, ayun. Bayadan tantumot laeng no makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay nakakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan niyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan niyo tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin ken ni tatang yo. Saan kami na makatrabaho akas laidi. Basit laeng met ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Adumot ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay nang tudmot dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta adu ti aga sa masapul agatagen. Ala, awagan man dya inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Napay ngay mawag kayo tatang. Ay ibagayon mo niya di bagayo tani adupay das asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak di ospital. Kasapulan mi iti inayo ti kwarta paggatang iti agas kindato mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya kan ngam agpanayon kami kuma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngay nalwadan ti salon at yo. Amo yung mat nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumat anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasaom anak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Una yan dagiti anak ta bakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Ngam una yan tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag ta. Nagsakit na panunutan akabailan da nga isawang tikas ta kadata naganak na. Ay, nagpaysuday talaga eh.
Kasanutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta. Lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak Joey. Dakla tulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti dayo ti basit a negosyok. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Wala nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante. Gapoy ti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ang mapanagpasyar kada antim inton bigat. Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amang tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! At ni Samantha! Si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Nakapasyar ka. Uwen, uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo umutan. ay na, kaanakan ay nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsok kami. Di kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, andang amin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsot kayon. ay na. Mapain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naibag ti pa nagpuspusom. Samantha, balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di na kamlat na nalipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, Ay na po. amok mat amarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mat dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para ka na kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami ang may karingagyan dito'y abalay. Huwag nga road ka na kan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon ti imbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit di ngawan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo.
Tagiti kasinsin mo. Tidak kampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin nga rod lakay. Saan ta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado nga kakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay, talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay tako ng bakit. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Pascuayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma bakit? Umay ka! Anda na kita na ka! Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko Naragsa ka Pascuayo, nanay. Merry Christmas, nang tang. Ay na. Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa ay. Pasensya kayong tang, nang. Nuita kami lang nga nagpakita. Pakawaninda kami tinagkurangan ming anak yo. Manipo dita. Kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kastaya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayo nagkayaman manang. Manong, Ay, wala din ko. Naragsa ka Pascuam. Agyaman kami, titulong mo kada kami. awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaban kami unay Samantha, anak ko. Ay na. Naragsak ti Pasko ami itakan ni tatang yaw ta kumplito tayaw. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay kan ka, Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsa ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Tibiyag kat mayari gitipilid. Di tayo muna niya ti mapasama kiti masakbayan. Pilyan tayo kumakanayon tagbali na bendisyon, itipada tayo at tao. Nuawan man may tulong tayo na material na banag, tumulong tayo babaen ti panagbalin tayo anasaya at itipada tayo at tao. Kaya't no tumulong tayo, di tayo kumaekspektaran ti kasukat na. Tano tumulong tayo as ipupuso, ni Apo Diyos ti makaamwamang subalit, iti kinaimbag tayo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo na ito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tegni na kanda tayo amin. Biyag. Ti tao. Sulsultipan takong dagiti pulis. Iparpartak ko pa itagtaray. Sa narumbang amat iliwantak dagita pulis. Uray anyat mapaspasamag. Jak tupulos agpatiliw kada kayo pulis.
Ari ka nakadagos na to. Ha? Anta ka di man ang inarabig mo? Asino ti itertarayam? Sino pa'y kuma? Dagiti kontrabida a pulisa. Kontrabida dagita tataw. Ay, so dati agbalbalin alapad iti pagsapulag. Imbis anak kaadu ako ma. Saan? Tasumanipot dan tumot ngamin. Lolit, pangaasim. Sabda nga hamon tikas sang aramid mo. May sagmak kalaang dita. Gan apay, di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to ang mabalod. Tanalaingak nga agtaray. Kan didak mailasin. Takanayon ang naabungan ti rupak. Siyak ti manandanagan ni tikas ng aramidam, Lolit. Ay, relax. Sana bale, tanalaing to'y nobyam nga aglemang. Jaktog patiliw. Promise. Please, dengan na kumamot Aga brodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agikata ko ni ti trabaho kiti kinagwardya. Asi kasuwa kong ti papeles ko. Inton maka-abroad kanton, sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton, inton adon ti kwartata nardo. Promise! Oh, nagsapa ka mo na nagawid nardo. Wen, tadyak nagtrabaho. Nag-resign ako niti trabaho ko. Tarugya akong nga ipagnadag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagisong nga rod. Kuyugan nak nga rod arumwar. Ha? Papananda? Intay ila ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kan to'y dua cellphone. Dahito ho. Tapno ada kwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Diyak kayat. Pagdiskitara kiti sa bali. Diyak kayat nga usarin tinagtao di titakaw. Ay nanardo, practical ti biyagitan. Ha? Ano ti agsingsingpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wan, basol na basol. Nga madamo ti kunada pa nagbabawi. Oh, agbabawi akto inton makaurnungak ton. Lolit. Malaala, kayo ganak. Antay ila ko dayto eh. Ada na kontak ko apang hilakwak. Isabat ko laangan ti buyer. Diyak umay. Aping agbakwar ka, Lolit. Masikugak nardo. Anya? Talaga? Oh, adan to na naktalulit. Wen nardo. Ala, ay wanang arti si Kugma. Tapno na salon at tungay pasay mo. Agtali na igkan dito'y boarding house ta. Di kan rumwar. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho ngam talaga maditiriknak. Maulawak, naglaladutak. Talaga kasta, taaginaw kakit nga ron. Mapit lang, tawag ang hinana. Ipakamok ti panagsikugmon. Maragsakan lakit di dayjay, taadan doon apo ko na. Lukas tamo laeng nga di kan agtrab-trabaho, nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam. Bayat ti panagsikug na. Tituyang ti pangituluyam iti ilaklakad mo. Wala na. Tapno makapanganmat ni Lolit iti presko prutas ka na natin. Ikaw na. Ken tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno nasalun at daadwa iti agbalin nga po ko. Sige nga rin na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye nang. Bye, anak ko. Diyak kaya ti dya probinsya. Amo mat, nairwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahan. Ket ure ag sublitan tumanen ano makapagpasngaykan. Sigurado boring ijay. Diyak kayat nardo. Please Lolit. Patgan na kumamat. Para kada kayo iti sikug mo ti pampanunutan. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaang apat ganak mata. Adon agundaway apinaay nakadagitikid daw ko ka. Iso please. Agawit ako man ija probinsya. Malala. Basta, ipasiguradom anasing pet ti inam. Amangan no apera mo ti inam. Saan? Nakasingsing pagdatatang kinanang ko. Kastamot na nagiti kakabsat kin kakabagyak ija lugar may. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubli ak adagos dito syudan.
Wen, promise. Agbalin kanto anaragsak ija probinsya. Agbalin ka prinsesa ijay. Tadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jay probinsyayo ko nam lulit. Wending, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit di. Tani, awan ka nakadwami lulit. Nagsikugak mo't ngaminen. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka lulit. Wan, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si Kagayam tinobya ti anak ko. Ay, hindi pala kaya't ka makita. Balasang ko. Nana, pasensya kayon dito'y balay may balasang ko. Nanumulang nga men, ti pa nagbiag mi dito. Okay lang, Nana. Malaala. Aginanakay pailaang balasang ko. Tada kami ti makaamong aglutaw iti pangrabian tayo. What? Ay lakay! Natiliw mo untay manok? Wen bakit? Ala balasan ko. Dito'y kapailaang wine. Agpaangin ka dito'y papag. Dahil nakman agsukdal iti papaya nga isang pautayaw iti nitay amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar iti nubyam. Nabayagan na kahit kung ay kasar ni Lulit, nanang. Ngam di na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko na. Oray simple la kumakasar. Ngam saan pa'y kano anak kasagana. Apay ngay, sapay masikugan. Wen nga rod nanang. Ngam awan maaramidak no talaga adi na pa'y kaya. Kahit amo ka dahin dagiti dadakil nati panagsikugnan. Wen nanang. Inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, ana. Ay, nakanakak matlaangan. Wen nga rod. Naimbaglakid din tanaganak ka pa eh. Sakbay ti flight ko. Nardo, panawan ta kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganaan ta itinapintas sa masakbayan ti anak ta. Nardo, Sana ba ali? Tadadananan kintatang kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Tida kabaybayan nagiti dadakkel ko. lakay. Mala, mabit lang nga. Tayo nakagluti iti sidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din. Wending, madaman ti panagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Hindi mo't nagabaro din ta asawam. Uwan? Nukas ta nga rod, nawaya ka manan. Mabalin mo man ang tagaliwaksay. At damo nagiti katuga nga mamang bantay iti anak mo. Maborboring ak nga ruden dito eh. Nang ro na ita, taawanan ni Nardo iti puder mi. Iso nga rod ako na nagsublikan dito yung syudad. Anya nga itakbali na masakbayam dita. Awa na, aglusyam ka lang dita nga agtagtagi balay ka nagawawir iti ubing. Agsubli ka kit din ito syudad. Wending, mapiitan. Agpapigsa ak pa'y basit. Bakit? Napanandya manugang mo. Kuna naman nga dala mapanagatangan ni J-Store ang mawamutain. Apa nga awan karga di aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat gabi ti aparador. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot tan ti manugang mo. Imposible ah. Panawan na din ti anak na nga gatas keng kuwana. Inka ngaming kitain ti aparador da ah. Basit ti karganan. Ay, no bilang nagtalaw, hindi niya aga po kumangay. Kaya nakasaysaya at tamukin kuwana. Jak amu ah. Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit dito'y balay.
Awan ka di pa ngaging gay tananang? Ayawan pa'y mga anak ka. Rabiin. Hanggang mawan pa'y laag. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan binay ti gatas na taka si May. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanang. Bye. Oh, makapadanagmat ni Lulit. Sa di nung atan tinapanan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ni Nardo. Sigurado, naamuan ng tikaawan ko yung balayda. Sungbatam na ron ah. Tay bagam tikadam manan dito yung syudad. Sige. Hello? Sa di tayo mo Lulit. Adak dito yung syudad. Apay nga daw ka dita. Apay pinanahom di anak tayo sa probinsya. Maburboring ak una yan ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Taadadanan kang tatang mo tamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pa'y. Kaya't ko ti manggad Nardo. Maboring ak nga awan trabaho na. Anya ko matrabaho. Subliyam manan, pisigod nga arabid mo kasta ka di. Ay, sorry. Ngamday ta tinakairwa makatrabaho. Di na ko mapagpungtutin Lulit. Agawid kan kunak. Di ka kadimasya ni anak ta. Adda nga ro datatang ken nanang mo amangay aywan ken kuana. Basta agawid kan. Di mo subliyam ti sigod nga arabid mo. Nagbalbaliw kan saan? Wan! Ngam sa pulan ba't nga ro ti bagik daytoy a trabaho? Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige sige. Adda pa yaramidak. Bye! Oh, anya timbaga dya sawam. Pagaw-awidan nak. Ngam dya kayat. Dito'y syudad ti ayan tirik nak. Kaslaak mabagtit no adda akla ang ija probinsya. Nagboring lawunay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Maging gayta, di pa'y nagparik na apulos ti inana. Huwag nga road. Uray ni Nardaw. Awan kanun kontak na iti asawa na. Hay, manumot ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na madipod maladaga. Huwag nga road kasi ba iti apo ko talagay. Kinuray ni Nardo kasi may tasininaan ng samot tag. Laki di tawan nga road kontak na kinkwadan. O di kastan, titungpal na. Nagbiti pa naglabas dal daw anya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Huwag nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. Pagdamag pasit urnong kon. Isong agbisnis akla nga ni Dya pagilyan tayo. Tapno maasikasok pa'y anak ko. Ay katuan atan ubing pa dya anak mo. Ang talaga ka di asaan na nagparparik na ti inana? Awanin damag ko kenkwa na insan. Nakiasawa siguro niti sa bali tayo jay. Kat kumusta ang tirik nam insan? Nakailiw-liwag kan? Huwag kasinsin. Linipat kong tinapalabas. Okay akitan. Ay kuwan Sana balit tandamot anak mon. Ang mabalin mo tamot ti mga asawa manan, taubing ka pa insan. Narigatag so iti patapos insan. Isadyak pa'y masungbatan dayta. Daddy, agyaman naktasimang putkan. Piyanak ko. Takil kan. Kaili ko una yan. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsubli ijay abroad, please. Huwag anak ko. Saanin. Agtalin na ida kung dito balay. Tapno makadin na ka ni tagnanayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nagabraw, danak ko. Saanin nanang. Kumata kiti untamano alugan. Uray tayo nalakalaing. Ta pangangkat ko iti kumpurmi amaila ko. Ay kawan, anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay. Pinanawan lang nga rodon tinana. Saka pa'y lamaya dayo mo kingkwan ay kasi may. Huwag nga rod nanang. Kahit ko bayabayan tanak ko. Bayat ti panagtakil na. Daddy,
Ag-deliver ka kadi itilakom anateng ita? Wan anak ko, ngam inak pa agang ka ti syudad. Sumurot ka? Wen daddy, tawan klase kita. Sige nga ron. Ingka grubuatan anak ko. Takumuyog ka kanyak. Tapno adda ka istoryak itilugan. Daddy, adda babae nga agtaray-taray iti nga ti kalsada. Ipaigip ko pa ilang tilugan. Bagtit samot dayta, nagdungrit. Wan anak ko. Napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtukawan iti nga ti kalsada oh. Dito'y kalanga. Inak ibagang agpaigid. Tamang numaatalan anak. Sige daddy. Kapsat, agpaigid ka. Tadelikado tara aramidam. Akure ka. Lulit? Si Kadayta? Wen, lulit tinagan ko. Lulita. Lulit. Lulit? Ka. Agpaigid ka. Wano saan sumurot ka kada kami. Kan. Tailugan da kan. Majak. Abay, ikan nakiti kwarta. Ikan nakiti ka na. Wen, alan. Kan lulit. At damakan ijalugan. Kan. Ay, Nardaw. Nakakitaan yung ngay kan nilulit kan. Daday, apay nga yakas jay mo ito tilangan ah. Nakita mi Diyos syudad nana. Tulungak ni Lulit. Takaasimat. Ha? Ha? Itilikudan tinarabid na kin ka. Kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wan nanang. Tapno agimbagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni Lulit nanang. Barang maagasan pa'y. Kat apaman nga agimbag. Isuntun ti panangyam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, daddy. Wan na. Tapno agimbagan. Ipan ko ijo ospital. Apay atul tulungam. Amamum ka di, daddy? Uwe. Amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging kaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko. No damagak kada lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. Sarabale. Taumadanin ti pan nakamamom iti inam, anak ko. Ha? Pagkunaan nyo ngay. Amuyo ka diti ayan na, daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko. Nasaysaya at no ibagamon ti pudno kinipiya. Ibaga ba ni Lulit, tinana? Ibagak to pa man nga gimbag ni Lulit, tatang. Kaanon tupay ngay? Ibagam kidiitan Tapno maamuan na ti pudno akasasaad, tinana. May mayat madlahag no gimbag pa ni Lulit, tatang. Sa akong tuyam amu iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor. Nga danam na mga agimbag ti asawak. Daddy, mabalin ka diti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko joy. Mapan kami aglangoy ijay bye-bye. Kaya't ko ngamin ta aglangoy. Ay, saan? Di ka mapanudidak kadwa. Di sumurot kayo. Sana na? Taadot aramidak. Agdiliberak itilakok. Alan uri syaklat ang arudan ti mapan. Adamot daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, daddy. Alang arod. Basta ganad kay dyan, ha? Di ka mapmapanita dalam. Tadi mo ammo aglangoy anak ko. Narduan ako! Ina, nasayatad dakan. Payajak makontak ti cellphone mo aya. Kunuray na giti kakamsat mo, di na ka makontak. Ay, nanak ko aya. Ni Pia! Nalmas ka rin ijay bye-bye. Kasaada na na isambot ti biyag na ijay hospital. Pia, anak ko.
Apay pinanawon na kami muten. Apay anak ko. Iya, po kaya. Ito yung anak ko. Tinakapasamangan ni Gastoy. Apay nanan. Kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, nanang. Hey, Lucas na! Naimbag ka, Lulit! Uwen, nanang. Pinagawid na ni Lolit, anak. Tanimbaganin. Nga magtultuloy ka nulat ta. Di pa nagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isu na lang ta. Sayang. Ana, pastraganda kami pa nanang. Apay di na kinuray ti anak tanar to. Apay. Pagbababawyak, tijak panangyam abuken kaken kuana. Iri si bibyak pa itanak na Lolit. Takayat ko kumahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amuken kuana. Umkas jematan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga klunan, Lolin. Anak ko. Ladawan mo na ang atiyara ko pa kita. Makawanan na ko ma. Ado tinagkurangagan ka, anak ko. Iba't pati ka unay piya. Nardo, makawanan na ko. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolin, babae timpas ngay mo. Awan nga ron. Adan kasukat day di piya nga anak ta. Well, Lolin, kat pang-asim ko ma. Di mo panahon ti anak ta, please. Talaga saanan, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyaw mo na, Lolin. Ala, agawa nga rin tagpapigsa. No makapagkasartan. Uwe, Nardo. Kati ka rin. Diakon aramid ang tikas, iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliw akon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso ko kada kayo iti anak ta. Oh, agyaw mo na, Lolin. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Nardo. Tunggal tao at dakarbangan na nga agbaliw no nakaramid iti basol. Iso ano at dapay gundaway mo amang sulnit kadagiti nagkurangam, aramidam sakbay amaladaw ti amin. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan dayta makasalitaan, dito'y drama tayo biyag. Di tao. Isurat ti gayam yun, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina kada tayo amin. Biyag. Di tao. Grace, kumusta? Apay akasta tilangam. Kasla na nagtipang panunutam. Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman? Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoy mat nga makabanog. Ay, wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rwena. Awanan nyaman na. Kat, apay nga rodan nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen.
Nairandara na pa'y mo't ana ikata ko niti pagtrabahuak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni nanang, tabakit mo't ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan, baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kag danag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakada ak nga ruden ha. Ta amang ano birbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayot na ron ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol na Uncle mi aden siya iti tagaluto Jeminasan. Kaya't mo ka di? Alawon Interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga rod at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubli akmat lang nga dagos, nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga rod akanayon. Naimbang agsapayo Uncle Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tagsapsapol iti trabaho. Naimbag nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo na yung bangagsapayo, Mike. Kasta nga raw na mangrugi ka ninton bigat, Grace. Agtrabaho ka dito malay. Ti trabaho ket ilutuam na kiti tao ngagtrabaho di pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay itimpaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbaling nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasang ko. Owen, Tata, nakasaganan ti amin. Kasta mapantang. Itulod tapay na iti makan, iti pagminminasan da. Owen, Tata. At kay kaya man ang kag. Sino nga dito napintas sa balasa nga kadwayaw? Sorry, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Sakmat ni Rolly. Dahil iti sweldo miti makabulan ng Grace. Kat mabalin ka nga ag day off no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito na sweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisam mo asumunga danak ko. Adda ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala, nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno maipa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Saanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. Gam, no ada mabirukan nyo a donor, may bayad. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyan ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadayalysis ti kabsat mo. Di kay agdanag, nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausar. Grace, payakas ta tilangam. Napukaw mo't nang tinasamit nga isa mo. Ano ka di problema? Uwen nga ro, Rolly. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema?
Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tayong kayo manganan. Ala, no kasta ka rod, agyaman kami ti dayto taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubliak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki Jay. Ay, una na ita na parang ming-ming mo ni Grace pare Rolly. Dandanin pa matinagan ita kaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace pare. Kan nalagaan tirik nakin ko na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace pare. Awan lagas na pare. Baro akin balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka manan ah. Nasaya at lataroy na. O, adaman damagat, insan? Oh, anya ti damaan ka minsan. Amam ka din ni Grace? Wana, nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No, kasta? Ada cellphone number nakin ka? Katuan at agayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adam sama ti gayam ko, Insan. Kaya't ko nga amamon iti gusto ni Grace insan. Alan, tayo numero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga, Insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingput day jay ka nagagat. Wen, di ka kadiagdanag insan. Asino na tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam, Rolly. Apay ka di umawawag ka. Kan, nangalaan ti number ko? Inala ka ni insan ko Rowena, tinumber mo. Mawag ta kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko itong madamdama iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin? Ala, sapay ko maata makaatindar ka. Namnamaag ti kaadam to. Rolly, ada ka mat? Grace, imaya ta. Umay ka kumay pakada ka ni nanang mo ta sundun ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti anak ko? Hello, auntie. Naimbag amalam niyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabaho ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada ko makada kayo ni Grace. Ta imbitarek di birthday ki Giant Uncle Densyo. Nalaki mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sagpaminsan ta anak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga Rod Rolly ha. Tagpalesak. Grace, kurayan ka. Nagpartakan ni Pari Rolly. Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Saan pay? Ngam ti amok kat agayat ni Insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanya. Anya? Ronnie, apaya dito'y balay ni uncle mo Adensyo tinag-birth jam. Saan nga iti balay yun? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay dananang kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingag pa Iso ani Uncle Densyo ti nang padakkel kanyak. Iso ti nagbali na tatang ko. Anya? Diyak namnamahan nakastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata na mamuka. Kastamot kanyak, Rolly.
Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka diday ta, Rolly? Kinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala nga makita ka. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyo, Rolly. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kasto yatawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken manong ko. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka. Nulakit ti ata. Manusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarik na iti kastikat. Kat, sapay kuma. Ta sa anak ama pa ay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni manong mo iti ospital. Agsagana ka, tamapan mo kitaan. Owan, tata. Mabanak nga rod. Ay nahanak ko, nakaruti sakit ni manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amamintinar jay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan danak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni Manong. Agagagutak pa iti panagtrabaho nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi. Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid, taintaray da ni manong na iti ospital. Apay, ano ni manong na? Ay, kimaro ati sakit na iti kidney. Masapul ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni manong mo? Nasayaat mo, Trolly. Ngam, kasapulan ni Manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. At daak akanayon amang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanya, Crowley. Awan ang yaman na basta si ka. Damagag man, Grace. Aklunam ka din ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ak amang sangoy ti anyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasagana ak akanayon. Agyaman na, Crowley. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman na, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kasta akmat, Rolly. Ay-ayatin ka man. Uy, friend. Agbudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aruli? When, Rowena, inaklon kun ti panagayat na. Ay, nukas nga rod. Agbalin kan nga ipag ko, Grace. Alakit, no kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. When, Rolly, at sa ganaklaan, tagawid akmeten. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da loko-loko. When, sige nga, Rod. Agyaman na, Crowley. Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. When, nanang, intulod na. Naimbaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, adaman damagak ka da kayo. Ay, agayang-ayat kayo ka din. When, nanang, nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayon. Tapno agsimpa kayo matan. Saan nga ta, nasa pangunay, nanang? Naano, uskan nagagat ni Rolly, anak ko.
Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalagyo kanya, nanti. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Isu nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace. Rolly. Agyaman na kang kaldensyo. Kinagyaman na kiti pa ng padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka ninti kinabaak. Agyaman na pare. Congrats mat ka na kayo, insan. Friend! Agyaman hak, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Ta, mapanak man na nagubra. Wala kay. Agan-anad ka, ha? Madmadi ka di tirik nam, Grace. Owen nga rod, uncle. Makapakwarak matan. Mabit lang arod, tawagak ni Rolly. Oh. Hello, Uncle. Haping imawag kayo. Oh my God, ipanboy di hospital ni Grace. Madmadi ka no, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ama si Kugak. Ngam, masapol ka nung nga aywanak ti bagi. Masela nak ka nung agsikog ko na ti doktor. Ha? Kasta ka di? No, kasta. Masapol ngagsardeng kan ngagtrabaho. Tapno maiwanam ti bagim kan ti agbaling nga anak ta. Angam, kasanon nga iti panagpaagas ni Manong no sumardengak nga trabaho. Di ba pakadanagan na ita? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyaman ak nga rod no kasta, Rolly. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutulo. Wanang kail, ibaga ka ni George. Ta, rugyan mininton bigat. Alalakay, apahit talaga amapan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Abangan no magaburang di usok mi. Di kagdanag. Agan am nadak, bakit? Ala nga rudla kaya. Basta alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ko ti tudo kan angin. Apay ang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan pare. Tapno sana masayang ti nagbandugan tayo no magaburang lang. Ala, isimpam day tatali. Ipauy-uy mon. Ta, umuna ako na sumrag. Ta, subaruno ka mga pare. Well, pare. Sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaburan ni Rolly. Isungayin taray mi dito. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy ang pinanawan na kami muten. Kasanon ti anak to. Grace. Adakid daw ni Rolly. Sakbay anauyos ti biyag na. Anya ka ditikid daw na, George. Naragsak ka no amang intunit itikid ni na kanimanong mo. Anya? Lakay. Ada kami manan. Mailiw kami una yan. Kadwak ni Manong Ringo, kenti anak ta, ani Ronron. Amom, karuprupam unay ti anak ta, Rolly. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sapay na kuma.
Takanayon da kami abay-abayan. Tibiyag dito'y lubong kat adda patinggana. No adda man mapukaw, addan tulat tadumteng asukat na. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami kat Diyos timang salwad kada tayo akanayon. Biyag. Di tao. Ne, tatang. Asino ka di manan timawag kada kayo? Ni Nena ka di manan? Wine, Gloria anak ko. Namdamagan na kaano ti pumpun ni nanang yaw. Ay, ibagayo ta uray saanan nga umay. Awan mo't lang ti may tultulong na. Gloria anak, saan ka di mo't akas ta ti panagsasaom ini kabsat yo ha? Ta sana makaayayo ko ni nanang yun ay ta, no iso ti makangang. Ay, basta. Diyak kaya ta makita ti panagrup-rupan ni Nena. Mapantayo ka di ijayan ni Lolo, Nanang. Wen anak ko, mapantayo atendaran ti pumpon ni Lola. Nagsagana ka ta mapantaitan. Wen, Nanang. Dumanon kayo, Nena anak ko. Kagyaman na nakaumay kayo. Adda kami, Lolo. Agmano ak. Oo, na pa. Wala, umay kayo. Sumrek kayo. Naimbag amaleng mo manang Gloria kan manong Lucio. Ada kami. Awan bibiyang may no adda ka man wen awan ka, Nena. Tamanipod na tayo ni Nanang, linipat da ka nakabsat mi. Ha? Gloria, apayakas ta ti bagbagamit ti kabsat mo. Saan ko akabsat day tatatang? Awan ti kabsat mi akasta. O sige, tasikaswag pa nagitagsang puta bisita. Pasensya mo ni manang mo, Gloria. Nena, alin ko. Kastan sa talaga ti ugali na. Ayos laang manong Lucio. Kanayon ko mo't amaaw-awatan ni manang Gloria. Nasayaat nga rod no kasta. Wala, dito kayo pa. Inak asikasun ti pakaita naman ni nanang. Sige laang manong. Nanang, apay ngagpungpungtot niya Auntie Gloria ken ka. Ay, jakman amu anak ko. Bay ang latan. Kasjay at talaga ni Auntie Magloria. Apay nga ta nga aging gaita. Kat kasjay latat ti pungtot ni Manang Gloria kanya. Manipod nga min ubinga. Kat kasjay ang titratong kanya. Ay, Nena anak. Dak amo no na ti makangapo. No apayakas dyan ni manang mo ken ka. Ti madlaw ko ket nakaruulay ti apal na ken ka. Allah, anya ko mga iti apalan na kanyak tatang. Kat agpapada kami met nga impatigyo iti day dinanang. Idobing kayo nga men. Sikat ti kanayon at tutukan ni nanang yaw nga ti sakit mo. Dupay kasta, di namot binaybayan ni manong kan manang mo. Ay, hanggang uray no kasta tatang. Awan ti mariknak asakit tinakam ken kuana. Uray kas di ti trato na kanyak. Ipatag ko ta akabsat. Takabsat ko kat nga rod tatang. Ang yawanak, iti pan nakaawat mo, anak ko. Hawan anyaman na tatang. Oh, apay. Anya pay lahang aramiden nyo dito balay. Apay adi kay payla pumanaw. Dito'y kamin nga agyan manang. Deta ngamin timbilin kanon ni nanang sakbay anatay. Anya? Ay, sana mabalinday ta ah. Awan ti karbangam nga agyan dito balay. Gloria, nalabos na ita pa nagsasaom ah. Kabsat talatan ni Nena. Isong adakarbangan ng agyan dito balay. Nga manong Lucio. Sumardeng kan ko na. Di ta kayo manlangan. Manong Lucio, agyaman nakitipan ng sakit mo kanya.
Awanan yaman na ading ko. Talaga sana may parbang ter aramida ni Gloria kin ka. Jak man mo. Taks laki maro ti ugali na. Manipod hindi naawan ni nanang. Nga manong, ikarkararag ko. Asapay ko ma, tama ipatignak tumutla ang tikabsat ta. Di ka maawanan ni tinamnama ading ko. Mamati akas tantumot lang ti mapasamak. Wen manong. Anghela anak ko ha. Mapan mo manayban ni Lolo? Mangantayon. Wen nanang! Kan ayabang matanda uncle kan ante mo? Wen nanang! Auntie Gloria, pumanaw ka man iti sangok. Kanawan karba nga mamangawag kanya kita auntie. Ta saan ka matakapkapin ano? Ha? Auntie? Gloria, saan ang nasaya at dahi tangar aramidam iti uping? Kita mo kat mabutangan kan ka. Makapasurun mat namin. Nagpuskol ti rupa na mga wawag kanya kita auntie. Ala ka anakan, umika. Mapantan itayan ni nanang mo. Tatang, kasapulak ti kwarta pagpa-repair ko itilugan ko. Ay na anak ka. Kanaw dawat mo lang hindi na minsan iti kwarta. Ang dawat ka manay. Kat kasapulak nga rod. Anyat mabalin ko ngay. Nyalawanan. Oh, natulang tinabati ang kwartak. Ay, mangtad kay mo lagayam. Nagadupay la sa uyo. Manang Gloria, nangan ka din? Ape adamagang pailaan. Saan ay akatulong ka dito'y balay? Pag Serbian nak dito'y balay, ilutuan nak iti kanak. Awan problema iti day tamanang. Anya ka diti kayat mo si Daan. Jay kay masan akan kang inaan na makitam ijeref. Anya pa'y kuma. Wen, sige nga rin manang. Mabit lang, wen. Kandinak manawag-awagan iti manang. Ta saan nakabsat ti pangibilbilangak kan ka? Lolo, Apay apo. katulong yu ka din ni nanang dito'y balayo. Ay saan? Anak ko ni nanang mo. Awan katulong dito balay tayaw. Apay kadian na bagam na itaapaw. Nakitak ngamin itay nga ungungtan kan ibabaon ni Auntie Gloria ni nanang ko akas la katulong. Kan ilutlutwan pa ni nanang iti kanan na. Kasta ka day. Pasat siguro ti panangipatag na kanya antim na jay. Kasta ka di, Lolo? Wala pa. So, di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Diyan nyaman na makitkitam kadananang mo kanya antay mo ay. Wen, Lolo? Gloria, apay adinawatan manan iti kwarta ni tatang. Nangusaram manan iti dinawat mo? Ay namanong, pinag-repair ko itilugan ko, Kanya ko matidakas na kat anak-nak mo't ni tatang? Nalabas kan. Nakitak tilugan mo saan mo tapulos nagaraw. Awan mo't na-repair. Nangikas to amiti kwarta. May saka mo't manong. Pakialamero ka. Di ta ka malangan. Manong Lusyong, apay kasla ada ka pungtot mo? Nalabas nga minter aramidan ti kamsat taan ni Gloria, nena. Nay maglakit din tanay dumat ti ugalim kan kwa na. Ay, baybay amon ti kabsat ta manong. Anusan talatan bareng makapagpanunot tumot laang itinasayaat kat agbalbaliw. Sa pala ko maanin ko. Nena, anak. Agsakit man gayap ti kamsat siya ni Gloria. Isa saan na rin marimuar. Ay, kasta ka di tatang. Anya nga iti sakit na. Agtrangkasaw. Ala sige nga rod tatang. Taibaon ko ni Anghela agumatang iti agas na. Kumusta nga itirik naman ang Gloria? At iti kanam kan agas mo. Mangan kan, takalpasan na. Agtumar ka mo iti agas. Idisong dita. Kat pumanaw kan. Saan ka kasapulan? Sige nga rod manang. Agyaman na kiti panangas asikasom kanimanang mauni na anak ka. Oren no kagurgura na ka as asikasum latta. Awan anyaman na tatang.
kabsat kulat tamot ni Manang. Iso nga ipatig kulat ta. Agyaman anak ko. Auntie, apay abin mangon kayo. Umisbo kayo kadi. Umay kayo takibinan kayo. Pumanaw ka man. Hindi ka kasapula. Ha? Ala! Auntie! Nanang! Lolo! Umay kayo! Nanti Gloria! Natumba at napukaw ng tipot na! Apay, anak ko! Apayan, anyat na pasawag ka ni ang team! Bigla matlatan na natumba. Tsaka mo Ay, Tatang! Umay kayo! Mangayap kayo iti ambulansya. Tay-taray tayo ni Manang iti ospital. Hello, Lena anak ko. Kumusta ni Manang mo? Nadengge ni Manang, Tatang. Ang mayatan. Obserbaran lang dagiti doktor. Bareng ano makaruar mo't lang nga dagos. Kasta? Ala, anusam nga raw nga si kasun ni Manang mo. Wen, Tatang. Apay asika timang bambantay kanyak dito ospital. Asino kumapay nga iti daduma Manang Gloria. Katawan mo't sa bali amang bantay ken ka. Ayan damanong lusyo kan tatang. Isuda ti kayat ko amang bantay kanyak dito eh. Siyak lang tinawaya amang kadwaken ka dito'y Manang. Adda trabaho ni Manong Lucio. Kensan akabailan mo't ni Tatang ti agpuyat amang bantay ken ka dito'y ospital. Nagado nga ibagbagam. Pumanaw ka dito yan. Manang Gloria, di ka kadi agong unget. Agpaimbag ka kit di, tapno makaawid tan iti mabiit. Sige Manang tarumwarak pa'y. At dalamapan ko gatangan, wen? Sa dino tayo ni Gloria, ading nena. Adamot dita silid na, Manong. Awan mo. Nakalukat ti silid na ang awan tao. Katno kayo may imbag na lang. Apay, remwar nga tan? Anak ko, mapupukaw ti kwarta kiti pangiduldulinak. Ha? Sino tinangala tatang? Yak nga rod amaw. Anda ka din ni Manang mo Gloria, anak. Addan Tatang, nabarbartek mo't asim mangpet. Anya, apa yan nagbartag kat kaimimbag na laang. Gloria, si kakaday tinangalay ti kwartak iti silid kaw. Ay, di kay bastag pabasulat tan tatang. Saan ko nga aramid ti kasta? Jak maaramid ti mang takaw iti kwartayo. Amang ano dagi-jagi na tinangala Tamok nga isudat at idug ti ima na. Di kag sa iti kasta. Sana maaramid ni Nena kan anghel at ti kasta. Amo ka na saya at ti panagpuspuso na. Kumakamu kayo ano di kay mamati kanyak. Ala, rumor kayon, tamaturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Nalabas ti aramid ti kabsatsyo. Kaslaawan ad-adal na ti kastyang aramiden na. Nakunayo pa tatang. Amo ka ni Gloria tinangalay ti kwartayo. Isumot lang ti atap ko, Lucio anak. Ta naaramid na mutlang ti kasta kanya kidain. Pabasulan na pa indalin na kanang hila nangalay ti kwartak. Kinapudno na tatang. At dagayim na anak kay baga kanyak. Nga ado kano ti kwarta na nga igat-gatang na iti arak. Ay na, sakit ti ulo na iya kabsatyaw. Ang mala, ikarkararagan tayo latan. Tapat siya, adan to aldaw, ama amiris na nang iti bidot na. O ala, mangantayon. Nakadasaran ti makan. Awan ganas ko ang mga nukasango kayo. Isunga mo na kayon. Ah? Apay manay nakasta ti ibagbagam, Gloria. Bayan yun, no? Di na kaya ti sumango amangan. Mangan tayo kit din. Nalpasa ko na nga nena. Umay kantay simpam tinanganakon. Aginaw kamot lang nga kalpasan na may simpam dagita. Wen manang, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo dito'y kusina. Rumbang lang, takas ta ti trabahom diti balay. Katulong. Siya ako, tagkid daw iti pasensyakan ka.
Gapo itar aramidan ni Manang mukin ka anak ko. Sana nasaya at tikas jay. Jaka mo na niya ti aramidag. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan latat dengdenggen na. Di kay madanagan, tatang. Maawatak ni Manang. Pasaray pagbalinin na kapay nakatulong di ti balay. Ayos lang, tatang. Si dada anak mo't ang mga sikaso kada kayo a pamilya. Agyaman ako unay nina. Nakasingsingpet ka talaga. Naiduma ti ugalim, iti ugali ni Manang Mau. Diyos ko. At tuyak manan ako mararagkan ka. Dawatek ti pamakawan mo kada kami. No adaman saan mi anapuutan ang nagbasulan. Ken pagyamanan mi dagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Kidawat ko mamanen. Ti panangkul ding mo iti puso ti kabsat ko ani Manang Gloria. Tignayom ka diya apo. Tapno baliwan nan ti madingar aramiden na. No kasano ti panang ipatagmiken ko na. Kasta kumamot ti aramiden na. Ited mo ti kapya. Ayat ken ragsak iti nagbabaitan mi. Nabayagan nga iliwag ti pamatag ti babae akapsat ko. Manipod ubing kami. Kasdayan ti trato na kanya. Iswatig nayam ko ti kapsat ko. Apo. Hello, Manong Lucio. Apay nga awan tao dito'y palay. Kasangsangput may anagapo di palengke. Ada kami dito ospital, nena. Intaray mi ni tata ang stroke. Anya? O sige, sige. Umayak di tayo, itamot lang, Manong. Manong, kumusta ni Tatang? Apay, anya ti ko na ti doktor aya? Na mild stroke ka no. Ang nasayatan ti kasasad na. Naimbag ata sana grabe. Allah, kasta ka di Manong. Kasimot ni Tatang. Huwag nga dading ko. Kumusta ni Tatang, Manong Lucio? Nay, imbag man tayo may ka dito ospital, Gloria. Kunak no awanan pakibiyangam iti ama tayo. Kat amakmot ni Tatang Sana ya, Manong. Manong, husto daytan. Saan kayo nga agsinungbat? Agsaksakit lang aro din ni Tatang. Sana nasaya at makitkita na nga aga-apat tayong anak na. Ang mga nukumaro pa'y tisasaadan na. Oh, adto ti kanan nyo, Tatang. Tulungan kayo abumangon, Juan. Ayaman na, Gloria. Kunak no awanan patagkukan ka. Apay ko mga awan. Ay, masyanak ngamin iti lang ayo, Tatang. Diyak gayam kabailan ang makita ti kasta ka sa saadyo. Nga agsakit kayo. Iso pasensya kayo no nagalas timbak pakita kada kayo iti kalabas. Awan na jayon. Lipate mo na nako. Kat agyaman na kita nagbalbaliw kaan. Basta kayat kayong asikasuan, Tatang. Agpaimbag kayo Diyak kayat mapukaw kayo kada kami. Natayon tiin nami. Iso adida kami kumapay panawan. Agbiag kayo pa itinapaot, Tatang. Ne, sika ka di dayta, Gloria. Sika ti agugugas iti plato. Apay ka di manan, Manong Lucio. Bawal aya. Awalim bagak abawal. Maragsakan lang ading Gloria. Iti makitkita ka paragbalbali mo. Makapabang arik na ading ko. When kaya't ko ngamin maragsakan ni Tatang. Amo ka pa karagsakan na numakitkita na ti panagkapyata yung agkakabsat. Ay na, agyaman na kading ko. Tanaka-amiris kamutlangan. When Manong, kat pakawanandak ko Mababainak gapo iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Ngam, sulnitak amin ang nagkurangak, Manong. Manang Gloria, aglutluto ka mat. When ata isupay nga aramidam ading ko. Siyak mo tagluto ita. Aginanaka pa'y.
Ha? Bayan nak nga agtrabaho dito'y balay. Kas pangsulnit ko iti ado ang nagkuranga kada kayo. Manang, amom ka di? Nakaragrag sa kiti kasta makitkitakin ka. Uray siya ka. Kasta uray tiragsak ka. Kami, nagbalbaliwan to'y kabsat mo, anak ko. Sorry talaga kada kayo, tatang. Nena, pasensya kayon. Saan na maulit, dayjay? Ana, umigsa ak anagos no kasta timangmang kan makitkita ka na kayo anak ko. Kasta tirumbeng. Agkakabsat kayo, iso nga agpipinatag kayo. Uwen, tatang. Kat ulitag-tagkid daw iti pamakawan kan kanina. Ading ko. Manang, awan kanyak day jayan. Nabayagan ang napakawan ka. Tadyak mo't nagimulmula iti sakit tinakam. Imbes nga agsakit tinakam ko ken ka, inkar kararagan ka kitdi. Kat ita, ala, nasumbatan ng tinabayagan nga inkar kararag ko kani Apo Diyos, manang. Naragsak ti pagtangan, no ayat dagari iti kaunggan. Iti sabalya bangir, nabilag ti kararag. Iso ana da problema agkamang kay ti Diyos na namarswa, ta iso ti mangbayabay kan ka. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tag nina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Aginanataman pa Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iji igit ti kalsada? Ay, ni Jay Sanayta anak. Anak ni Perla ni Tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na aglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Mapaya kasla sana makakita. Bulsak nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas, kan nagagat. Taurin mo sana makakita. Kabalan na latat aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos, kan nagagat na ita abalasang. Taurin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latal ni nanang na. Kadagayan mapintas nga anak ni Nana Perla. Wain. Itala makita ata nabayag kamot nga min ijay sunad. Ken kadagitoy la nagsumli na ditaw. Ta nabayag nga awanda ditoy lugar tayaw. Kasta ayata tang. Yala. Ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Amang ano maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipngat ka di titangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnos tan tilako ta, tamangan kit din na maabutan tayo titudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikan ta kadagiti lako ta. Ala, agurod mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta mapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abas city na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, di tersina ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga ikatangan nak iti sabay jayan da Jaysa. Di napinta sa bulsak nga glaklakaw tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw.
Una na. Hindi pala na minsan ngal daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasan. Ay, kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pay. Inakman gatangan tay sabang pagpagatang ni tatang. Sige laang, baro. Hello. Naimbagang sapam dyan sa siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ah, ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatang man nga ro dito lako yo asaba Jessa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Uray 2 kilo. Nay, naglaing kamutan. Kaba alam nga alaan ti sabay tayan na nga uray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Oh, natitibayad ko. Oh. Sige, agyaman na ka. Oh, sige. Agpakada akon. Tama nga no urayan ni tatang ko dito yung pagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter Ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan kamanang. Nakaisam lataging ga iti manaw. Kasta aya, madlaw mat ngamin anasing day jay. Wen nga rod manang. Kan amom, nagwapo pay. Kan natayang. Kasta aya ading ko. Kat, anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap na amom, manang. Kumusta nga iti pa naglako yu iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaki nasaya at nga rod, ano kasta? Bala, umay kay nga rod ang tamangan tayon. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko? O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis day jay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wan nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamit kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatang kami na nabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan Jessa, di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Sa bayadak amin daytan. Nay, payanagan o ginatang mo asaba. Nimbag no may busta dayta. Ang mga no madadaan. Ipadawat ko kan nanasita tinaduma tatang. Kan tapno ada pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta hapray paimot tinaduma. Sabagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Ditayan da sa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kaslaad da madlaw ko, Walter. Sumanubli ka mo't di tapagtagilakwan da sa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Eh, awandakas na ta baro akmait. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursunadam, nga oray kas jeti kasasaad na.
Apay, ada ka ni dakas na, nana. Apay, di ka mabain, Barok. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken ko na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpian na pa yan Ay kastaya nakaw. Ako nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amaya tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang Mau. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan nung amin tirik nana. Anya, nay, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Huwag ko man nana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Belang aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglaklako iti sabay iti igid ti kalsada nanang. Wo, nanak ko. Kastaya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na da ni Walter. Idi pa ilang mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isong agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. Ichat mo. Agpapansin ka kankwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Tiko tempay kit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga aldaw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursunadam ka na gadyag kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Eh, jak ilibak natang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Ta baro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw ti pakarik na am iti ayat ako na di isaw. Sikat tag desisyon iti dayta anak. Kumusta kan Jessa? Nasayat ka rin tirik nam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Andala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito iti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak kan Jessa. Ha? Narik na akong na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintirik nak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may sakapay a pulis. Apay. Anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igid ti kalsada.
Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, no nyaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumet nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabaw yan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas na ti bagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayja Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida tadan panunot da? Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kaditi sa ba? Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di, nana. No adda planom ang mga klon kin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa ikit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ha? Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Day, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Hala anak ko, di mo ikan kano, timbaganakan ka. Tapno saan ka ma-stress? Nasakit anak lang amin itimbaga na nana. Nala, di ka papektari ti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siya, awan makunak kan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka nukas kan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kin ni Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak nga nagtamnay mati-reply na. No da dumakatam sa apla ang pay ti-reply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarom warak na nang. Nenenenay, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay, adan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang idi kalman. Anya? Agoray ka, di adal ka day. Uwan nga awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonan nak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data.
Awan bibiyang ko kanakwana. Basta agayatakan ka. Agyaman ak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay, ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, di tan ibay-bayag pa eh. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawon di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mo't ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y nga agmarcha day jay. Kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapanang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam amot agpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to ti anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats ka na kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang aram ni Manong Walter kan ka, Manang. Ngamita, nagkasar kayon. Agasawa kayon. Wen nga rod nga uray ado ti maibagbaga dagiti ka. Di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am lang ita at tao. Apal na lang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amo tinobyom day ta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya, apay ngay, ay saan amabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panangpanaw na kan ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata, masikugak matan. Sapahang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manungaal daw. Ala, basta aywanam nga ron ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, ay, apay ngay akas tati itsura na. Saan mo't anormal ti bagi na, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas, Nanang. Hindi dya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din day ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan wayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apa nga inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin barok. Awan pa yung may iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, Nana. Alaak man, dahito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan kada kayo, Walter. Nang runakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, Nana. Linipat min day jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakanak parakan ka, Jessa, balasan ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wen Nana. Manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak.
Taiso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wan nga rod, yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana.